Bunge oyala mpuro wa boria ugete ati Meru etiwata mbaru ngwatano ya Azimio kidira minister orimi ndene athirikaine ne Peter Gatiramunya atithuro nende tamunini wa Raila Odinga kirwiro rwagiti kyo rais amona bogu na mutongeri wa ntapa mwathe Mike Makarina na ugete bakanirwa nigitio Kiramunya akethira kinenkairo Boniface Mongera na ututharire chio na mwankero gorobwa ntukwe na arua methenteto yoro TV ne kinyiri nteto cia mwanya nteto itibagabagitwe kana nya gukundurwo nange are nteto iji ikona ministeri me ajandiguru ne Kenya bona Peter Munya Antoni are tio mukenu minister Munya tio mukenu nonto bwa nteto ijire nteto embere yeteke muninyo rais kirekeri wirane kethro ekiona inde nandura kwithro etegera yo karaja kyo muthonoka nteto ijirenyo niretete mingi nya kwethiro gitu ya gitaruka gitene gaka ndorenkia me kuringithia kura ne menkaja nduru ne Kenya ABC o korokera bithamune Marjan Hussein barogere batithiro bagitekiria mutondiro tabutire ngo itariki 9 muri jo iri mwaka jojo kwethiro esho agite kesiasa janduru ne Kenya kolingana kanyoni mtweto roto kunyurite nteto eji na atwirite minister Peter Munya na kwethiro muromo bobwega bosi owe Rais Uhuru Kenyatta wategera no chabachabania turata toto kwithira chokera ndene kaunti Meru gushwagite nkoroki nteto jine shokerete thumbirwa kathari mubungo yera mpura abore ore ugete ojo ile limfanya Munya asiresign kiti yake, na katika zile points za Zenovate alikuwa na 62% katika Meru community ya gavana. Ahandi tuliaindiwa na Uhuru Muigai Kenyatta eti ya kwamba Munya usiresign, tunaenda kupatia wewe pale juu. Namba ngapi? Namba 2. Ndio tunangoja sisi wa Meru. Bila Munya hakuna serikali. There's no shortcut. Mimi ni party lini wanapeo, siogopi mtu na sipembelezi mtu. Hii ni handi mlitoindia. Na saizi nyinyi wale ambaye mlikaa chini nao mlimweleza kwamba atakuwa deputy. Saizi kiti angava naenda kuenda na wakora katika Meru community. Meru iko katika meno ya fizi. Imeko meno ya fizi. Wakati wote nakuliwa na fizi. Kwa sababu ya handi ambayo mliotoindia. Na bwekareka na minister Peter Munya akionekana ko itheru either ntagaro ingi atongiri babingi bakumarotero Meru ibonekene perungamana nwe kwina gitu muno kinya butu wa Meru tuciende gitariri tukarwira Munya muno one giti kiu kia namba 2 na wiguru na itukuromba kinya bangi batu support nontu gutira Meru bakinya ntwaliko au turi nandi the independent candidate ndoani ndi independent candidate lakini nge support mwana wetu Gatira Munya ankwenda kwera mwana wetu Gatira kinyashe muntu ongeka wera imo wata njara twenda Munya wetu arane image wa Azimio. Mheshimiwa Munya tori ugatire kinya wono ng'anyo kwa deputy president kiroterero wa Azimio tote na ngoma wa muntora okwenda korona Munya ndene Meru ne mondo wa Meru. Bila Munya hakuna hiyo Azimio. Tunasema bila Munya hakuna kitu, hakuna mahali wanaenda. Kama sio hivyo lazima watueleze eti ya kwamba ni nini na nini na nini. Lazima tukae chini tuelewane Kinyatu itukuwa no Munya no Azimio lakini kura imathabu ya talawa na Munya inyete kire na kyo minister teka kirete kinini muno ndene Kenya. Munya ke ya kwithira inya tethira ai running mate itobati kwirwo etikia weri ikegu ke secure eteke minister Meru ibabati kumete eteke kwa ya nthe no chokia ne eteke nene kwa no Munya no Azimio kinyani no mbue no Munya no Azimio. What about tomorrow? goroejo hedro karika na bobwega kinya ukanyuma atongere bamobara bengaruko winge gisisa na minister Peter Munya kinyabo ibaugete ojo wasala orapendera ko wata ndobonde Meru yategete habo nganatangira Oramu kwa yanyete mako kende ateka manto kwa kareno nto Munya atwaru yanu era atwaru ngalo kura tireito kende akare sainde mwange hawaji kowende kwa kiro itwa yanye nindo asolo karomba kura ziazo jore naku mutongero kemokepa Kalonzo Musyoka kwithira gitetera Daktari Ephraim Mutua no agikuberia mathakaru akerirwa ne korum Meru nabo barombini nyabathitho bethirwe shumiria barungamana minister Peter Munya
kendethirwa akionekana. Na Munya noe ete atongoria bonthe ba Meru aria sauti imwe kenda tumba kuona etike deputy president, lakini aeta wenka na bangi zaidi etike uo kiona kuinainya ikambare kwaria iko ware kwaria ekuru ibararirie itokwenda wigwa njuri ncheke ne orua yarete kiwa mwana wona nekero etike u kenda kiomba kwa straight, lakini tokiri itokora wantorewe itogwatwete itogoro inyi baratoria naira abo ba mithika lentore iwingwetebwa na mbere manda mukawera ibwa yanakuwa nendete Munya, lakini ukenda Munya ukiara kiage Meru Kalonzo Musyoka kampatia kwa deputy tuanguke asubuhi kama watermelon bam story ishe. Nke report la Ntosharu TV kumaja kengina kisipo ke Nairobi Mbeta Boniface Mongera.